Bang, ayo beli somai bang. Ceban aja. Nggak usah pakai kol ya. Welcome to Gaisan Dabi Channel. Hai teman-teman, aku lagi bosan main di rumah nih. Sekarang aku lagi di taman, main truk oleng sama ondel-ondel aku. Itu dia. Yuk, langsung kita main. Oke. Ya, ondel-ondelan jatuh teman-teman. Aduh, capek. Istirahat dulu ah. Hah? Itu ada ondel-ondel nyamperin tukang somai. Mau ngapain nih dia? Bang, ayo beli somai bang. Ceban aja. Nggak usah pakai kol ya. Oh iya bang, bumbunya banyakin ya bang. Kita lihat ke sana yuk. Oke. Ondel-ondel, kamu ngapain di situ? Gaisan. Iya nih, ayo mau beli somai. Oh, mau beli somai. Iya Gaisan, ayo lapar banget. Belum makan nih dari tadi habis subuh. Hah? Belum makan dari subuh? Yang bener kamu, Del. Hehehe, bercanda Gaisan. Iya nih, ayo lapar. Ayo makanya beli somai nih. Oh, pikiran aku beneran. Oke deh, Del. Makan yang banyak ya somainya, biar kenyang, supaya jogetnya makin semangat. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Iya Gaisan, ayo juga mau ngibing lagi nih. Ngibing nyok.